ali da vidimo koje će biti vrijeme za Konopeka. Nećete vjerovati što se upravo dogodilo, znači nevjerovatno. Rimac Nevera, najbrži električni auto na svijetu. Bog Mate. Bog Marko. Evo, dobrodošli prvo u Osijek. Dobro jutro, dobrodošli u moj novi vlog. Moje ime je Marko Žuljević, naravno vi već to znate. Vi koji sad upravo prvi put gledate, dole naravno subscribe, like. Prije što uopće počnemo, mi se nalazimo u autu. Idemo na Osijek Street Race Show, napokon Street Race kod kuće. Ne možete uopće vjerovati koliko mi je falilo, jedva sam dočekao da stvarno bude Osijek Street Race. Osijek Street Race, ono, ako ne znate, najveći Street Race u ovom dijelu Hrvatske, to jest u cijeloj Hrvatskoj, u ovom dijelu regije najveći je Street Race, od svih utrka koje smo do sad bili, na Osijeku bude najviše auta, najbržih auta i bude stvarno predobro. Mi idemo lagano na pistu, treninzi će uskoro kreniti. Kvalifikacije i treninzi završili, prijava je klasa, upravo čekamo utrke motora, pa ćemo lagano gledati utrke motora. Za sad Kona najbrži, 8.4 vrijeme auta, 8.6, bit će ovo zanimljiv dan. Konopek, naravno Audi najbrži, idemo lagano gledati motore, pa vidimo se uskoro. Motori gotovi, prvi Alen Majstorović, metalni, ako ne znate ko je, podražite ga. Dečko organizira utrku u Varaždinu, jedan od najboljih motovozača. Mi lagano krećemo, danas se vozi naravno pro klasa, vozimo Hrvatsku i Srbiju i vozimo Street Legal, znači standardno sve, ništa se nije promijenilo. Iza mene upravo se pripremaju auti, voze pro klasu AVD, idemo lagano. Da vidimo koje će biti vrijeme auta, nije bitno Red Light, Tadija Tadić uzima ovaj fight sa BMW-om, ne bi vjerovali, ali da vidimo koje će biti vrijeme za Konopeka. 8.4 vrijeme auta, prolazi Tadić dalje. Baš nema sreće, znači, M143, već ne znam po koji put Konopek stane na crtu s nekim, ili se neš desi s autom, auto nama se broje 12, ili napravi Red Light. Jel da vidim šta radi? Jevi, više sreće drugi put, ali vrijeme auto ide brutalno. Počujemo sa super finalom, najbrži od najbržih, prvo Hrvatska, onda Bosna. Nažalost nećemo gledati Konopeka u super finalu jer je napravio Red Light. Idemo vidjeti ko je najbrži, možda se iznenadimo ovaj put, možda ne bude opet operica. Nećete vjerovati što se upravo dogodilo, znači nevjerovatno. Super finale pobjedio opet. Danas bosansko super finale gotovo. Zeleni lupo pobjedio, gospodin Selimović. Nažalost nismo gledali najbrže s bosanskih super finala jer su imali kvarove. Sjećate ona žuti Seat Golf 2 i Basta sa svojim brutalnim autom, imali su problema i kvarove i nažalost ih nismo uglavili. Tako da nadam se da će se to popraviti do sutra, a sutra imamo brutalne super finale cijele regije, koji se Hrvatske i Bosanske zajedno, pa ćemo vidjeti ko je najbrži. Nastavljamo Street Legal, koji se klasa 13, pa tamo sve 11-10 Open, da vidimo ko je najbrži Street Legal auto.
samom kraju dana završio je Street Legal. Nećete vjerojatni tko je pobjedio. Teo Perica. Čovjek je osvojio ove godine sve što se moglo osvojiti. Stavit ću vam link tu negdje da pogledate, ima kratki video snimili su u njemu i o autu kako su ga radili. Znači nevjerovatno. Idemo podijeliti pekare, sutra ćemo glavnu utrku Nevera. Nadam se možda popričati s Matom. Vidimo se sutra. Dobro jutro svima, evo nas, drugi dan Street Race u Osijeku. Danas poseban dan. Danas utrka Titan. Rimac Nevera, najbrži električni auto na svijetu. Dolazi službeno izmjeriti vrijeme u Osijeku. Da vidimo mi koliko stvarno ta Nevera ide na 402 metra. Nadam se da ćemo gledati utrku najbržeg auta u Hrvatskoj, trenutno najbržeg. A možda je Nevera najbrža, ali Konopek, njegov Audi S2 protiv Rimceve Nevere, da vidimo ko je stvarno najbrži auto u Hrvatskoj. Idemo lagano, treninzi su već krenuli, 7:30 je, dečki su neumorni, od jutros čekaju. Lagano idemo raditi treninge i čekat Neveru i utrku. Treninzi lagano završili. Evo upravo će krenuti sastanak vozača, još uvijek iščekujemo Neveru. Trebala bi doći kroz nekih pola sata. Mi idemo lagano odraditi sastanak vozača, pripremiti sve za utrku i vidimo. Evo lagano dok se voze kvalifikacije, za vas koji ste prvi put ovdje, danas vozimo klasičan Street Race na sekunde i naravno blok Pro klase. Street Race se vozi na sekunde, naravno po sekundama, pa ko brži od 402 metra. A Pro klase klasika, neki zadnji kemper. Dizel iz pogona sva 4. Danas se vozi cijela regija, znači i Srbija, Bosna, Hrvatska, svi zajedno voze, pa ko je najbolji. Danas nam uloga, kao što smo već rekli, van spektakl. Dolaze Nevere. Kona kao najbrži u Hrvatskoj ima naravno problema s autom, šta će drugo, svaki put nešto. Cilindar osovira, ali popravlja i tada se nadam da ćemo gledati utrku. Idemo lagano gledati kvalifikaciju. Evo krenuli smo utrke, naravno krećemo sa motorima. Koji je najbrži motor u Hrvatskoj? Saznat ćemo. Evo Bruno. Završio je utrke motora. Marko Horvat metalni pobjedio. Velika hvala gradu Osijeku. Gledaj, ja uvijek kažem smo tek na početku. Od kocke i 2010. do danas je možda sam 5 života preživio. Bog Marko. Evo, dobrodošli prvo u Osijek. Hvala. Znači, ovo je jedinstveno iskustvo ovak dolaska nakon 12 godina ponovo u Osijeku. Je osjećaj kao da je bio neki drugi život prije kad sam bio tu s kockom prije 12 godina zadnji put. Je, a evo ovako, samo ukratko, mater imat su 3 riječi. Samo čovjek koji voli aute, ništa drugo. Znači sad voziš trenutno Neveru, naravno svoj auto, da ne voziš Neveru koji bi auto vozio.
Ovisi koliko bi para imao. Pa ne znam, ako bi morao jedan auto biti, vjerojatno M5, jer možeš ga lijepo driftati, možeš ga voziti brzo. Ali lista auta koji želim je jako, jako duga. I počeo sam lagano raditi kolekciju, napokon. To vas sad mora krenuti. Sad koliko si često tu u Osijeku, nešto u Osijeku, malo Mi imamo u Osijeku firmu isto, imamo tu 20 zaposlenika koji razvijaju neke dijelove auta. Recimo punjač od auta je razvijen u Osijeku, a sad se širimo, uzeli smo veći prostor, tako ćemo tu i dalje zapošljavati. Nisam baš osobno često tu, bio sam zadnji put zapravo vjerojatno na otvaranju ureda prije 3-4 godine, ali nisam bio na utrci, evo, 2010. sa kockom. Morat ćemo to promijeniti, malo češće da nam dođeš. Pa je, fora mi je ovo, dugo sam ovo htio i znaš, uvijek sam na putu, ili auti nisu dostupni. Sad se potrefilo, evo, da je utrka i da sam ja za taj vikend slobodan. Još mi žena bila u Splitu, tako da sam još slobodniji bio i eto, spontano smo odlučili doći. Eto, jedno pitanje za kraj, neke planove za budućnost. Gledaj, ja uvijek kažem da smo mi tek na početku, iako ljudi misle da smo sad, znaš, mislim kad gledaš od kocke i 2010. do danas je mislim, kao da sam 5 života proživio, ali dalje smatram nekako da smo na početku, imamo hrpu planova, kako auta, znači novih budućih Rimac auta, budućih Bugatija, kako i tehnologije koje radimo za puno drugih proizvođača, širenje firme, kampus se radi, svega, tek sam počeo, polako. Eto, hvala ti lijepo što si došao i nadam se da ćemo se vidjeti malo češće. Svakako volio bi ponovo opet doći, tako da lijepo mi je tu. Hvala ti. I s 4 ujutro montirao vlog. Sad sam skontao da nisam snimio kraj. Bilo je preuzbudljivo, prenapeto. Konopek je, recimo, izjednačen s Matom. Jednom je Nevera dobila, jednom Konopek. Bilo je predobro. Te Perica, nije da sad navijam, ali napokon izgubio utrku. Znači, bilo je svega. Ovaj Osijek je bio onak utrka koja će se pamtiti zauvijek. Nadam se da je vama bilo dobro. Svi koji ste bili na samoj utrci i koji gledate vlog ili ste gledali na live streamu. I vidimo se u sljedećem vlogu.